Maka kita bila kata bahawa semua manusia ada dua perkara. Orang beriman tidak, orang kafir tidak. Jadi lebih dah hukum. Orang beriman hukum baca kalimatnya, orang kafir hukum baca kalimatnya. Lain faedah. Lain hukum. Lain hukum. Orang lain ada dua golongan. Orang kaki kira agaknya orang Islam, kaki kira orang beriman. Dan yang kedua, mentang kira orang kafir. Ada apa orang iman bila salati dengan dasar kau iman itu lahir bahawa orang beriman. Fayajibu alaihi ayadzkuruha maratan fil amri. Maka wajib dia terjih bahawa disebut akannya kalimah satu kali dalam satu umur. Yang gini pada demikian kali tersebut dengan nyebutnya kalimat tersebut akan kewajib. Ini kewajib lah. Nanti yang tadi rukun sembahyang lain. Yang ni rukun sembahyang lain. Yang jempu-jempu je. Payahnya tak ucapnya tiga lah. Yang tadi rukun Islam. Yang wajib tapi wajib. Mana wajib? Wajib sembahyang cik. Bila nak ada bacanya. Ayo memang cik. Sebab ni ada iman, ya ada iman. Kena gedoi, iman. Wa in daraka zalika fa huwa asin wa imanu sayun. Menyohanai sebutnya ji urang masjid dan iman ji saya. Jadi bertekun sah iman urangnya ji pampun dosa Allah. Ji curang-curang. Nak kira ahli dosa je. Sebab Allah pampun seluruh dosa kan, kecuali dosa kah? Tapi dosa yang pampun. Yang nak pampun itu dosa kapi. Dosa lain baru pampun. Anak dapat pampun je. Tapi dosa yang pampun. Menyukai taubat kan? Taubat kaki janji pampun. Ini dalam arti makna ji Allah juga pampun dan berhak pampun dosa seluruh dosa manusia. Hak Allah pampun. Dalam arti bila tidak manusia berbuat dosa naik taubat nak pampun dosanya je kecuali dosa kah? Tapi yang dosa kafir pada orang Islam dia baru pampun. Naik taubat Islam nak pampun. Yang kaki janji. Yang berhak oleh Allah. Jadi dosa kafir hana pampun. Kecuali bitamang itu Islam. Itu pun ikut Islam yang khilaf. Samurtad. Memang kau tobat yang hana dosa juga. Uru yang kat tobat hana le dah. Hana dosa kita tobat. Siapa yang bertobat dari dosa lagi orang yang hana dosa bagi orang yang hana dosa. Nyo hana dosa ya temati hana tobat. Tapi jika pampun Allah bila kehendaki kecuali dosa kafir yang mana dia. Indaraka ngain daraka dalika fa wasin menyohanai mengucap dalam murid tiga ji masjid iman ji sah wallahu alam.